Ade Channel. Kali ini Abang Ade Channel mau cari ondel-ondel di dapur. Yuk ikutin terus teman-teman. Assalamualaikum. Wah, lagi ada adik tuh. Kita coba lihat sini dulu ya teman-teman. Kita masuk dapur ya. Ada apa kira-kira di dapur ini ya teman-teman? Wah, hebat, di dapur ada ondel-ondel teman-teman. Sepasang ondel-ondelnya. Tuh, keren banget ya teman-teman. Wah, ondel-ondel lagi nih teman-teman. Masya Allah. Di rumah, di dapur, di halaman penuh ondel. Wah, dapat lagi aku teman-teman. Banyak banget ondel-ondelnya. Rumah ondel ini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ada lagi nih ondel orange. Wah, keren. Di dalam dapur aja banyak ondel-ondel nih teman-teman. Wah, ada popit di atas mesin cuci. Coba kita buka dulu teman-teman. Wah, dapat lagi nih popit nih di dalam mesin cuci. Wah, keren nih, rumahnya penuh dengan mainan nih teman-teman. Coba kita cari lagi nih teman-teman. Masih penasaran nih aku. Coba kita lihat di atas ini teman-teman. Wah, ada ondel-ondel mini. Keren-keren teman-teman ondel-ondelnya. Wow, ini kayaknya ondel-ondel dari kayu nih teman-teman. Wah, lucu juga nih ya teman-teman. Tuh, kita taruh coba. Ada ondel, kita ambil lagi nih ya teman-teman. Kita rapin dulu. Wah, kalau begini mah seneng banget nih bisa main dengan ondel-ondel banyak. Seneng, ini rumah ondel-ondel ini ya teman-teman. Di ruang tamu banyak, di dapur banyak, di teras pun banyak ondel-ondel. Wah, keren keren keren. Kita taruh sini dulu ya teman-teman. Nah, udah lumayan banyak ya. Oh iya teman-teman, kita belum lihat cari sini nih. Wah, ada ondel-ondel nih di dalam panci teman-teman. Wah, lumayan nih ondel-ondelnya, jadi ada sepasang nih yang biru nih. Wah, bagus teman-teman, hari ini kita dapat ondel-ondel dan pop-it ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman pencarian ondel-ondel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.